sa rin ko kini Taupil Miranda kang sa kini mga bato sa pagkatumita na malutan na sa rin na yung kaya kakuwi. Pagpaganayron na yung kaya Egypt wal kabul at ruto ba sa Arab ay maanaw doon na kay din nabukat tarima. Yung kutuwa kay din na padanan sa ito may ano yung nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam adinan mi pisindog kasukisindog nun na tanto kasukatanto na tanto pala ay maanaw to adigyo pa kaya ba tanong di isindog so mga warisan tanong isa yung kutuwa mangud at kauban niya ng makram na kami utarimaan yan ang yata tuwalya din sumpa idin na mapaparo ko naging utobot ka din na tawagan isa din utuwa mamuda hindi naman ka ng suwata akan abudan nagupunin tarimaan na kaunti gupunin tarimaan na kaunti so mga luks tanong na ayat piliiran nung nadi na ipakapagamo nga naging kaiyang bala ama alima aging kaiya kaya yung nabuso pagidinon nasiutos iko kupit ko ng mga luks tanong balasan siran wala kaadin na miya kadagdakal mga uwangan na roo. So at sa pansa tunay di ba na paniho are kakulay. Pansa uwangan na ron na angkaw na kasa yuto ko di kasap pangiko uman isa sa ikong paaway at kada karya na sa ikong piniyan. Sabi ang tunay kayo umaanga sa ikong maanan yan na darudot pa ka abay at so maanan yan na darudot pa ka dito mas kano ba yung mataoron sa dikyo pa kaya ba yung tugi pa mag-history as sa lakaw or kan na isa ba bro na so bunta lagi kaya kakawin pada ba bunta liyan na kami tinig sa mga tao pada bunta liyan na mo to ditan so ay importante na maadan aging utas syarat amak mo ayan sa pangaruma na makamu ayan aging utas pangarumaan na maadin agyang kuto mahar apyagayunan na maadin ikatalo na maadin agyang kuto ay maanan yan na mga suhud mga saksi ay maanan yan na ay kapaka bilangaw na walo ka ato na ba ininganan na saksak na igraman utapya ka puntok na pat ka saksak ay ikapat asyarat nagyang kuto bitun o mga Bituno agamatan wa agama Islam sa ijabi wal qabul agito suka idin na pusuaya maanan yan nakatarima. Sabati ang tanong agyan na yakot batun nikah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى إلى يوم اللقاء أما بعد الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والرسول صلى الله عليه وسلم قال النكاح سنتي فمن رغب بسنتي فليس منا أو كما قال صلى الله عليه وسلم manang tanong yung tabitiatan mo ba sa Arab paganayon na selawat bituk tanong suwalla nagusilawatan tanong Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam taman sa ito mga sahaba niyan sulaman o minut sa ito panduan o nakadan o kaparintaw mo nabitan ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam o riyanong itong nabiyat tanong yung kutuwa sabagi o mga ayat ang mananumpa o di na makapamaana sa isa diyang kutu akapamilay sa inyong kudan pada miya alutan na diyang kutu akaturo Allah kaya turuan yan na natigin at pwede sa ito mga taldaan ni kiyaan na merkano sa darudupa kaya nami pararkan sa daruba kagi ayat umagon uwag matanu agama Islam na anong adat sa kapakanak umukarna o ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah nagu bino yan namin panatig wallah so paglutkan nyo sa kakuli mo ay asmat asampurna ago so ayaw maanin nakakapuli ay kakubaya is ikuli ang alibitan uwag matanu agama Islam so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Na ini panguyat yan aging kutuwa kapangarum at aging alaya ika sunnati pamanaraki di sunnati falaysa minna. So ating Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapangaruma o di nakapamangaruma na padala sa ito o kita nasa tao adin yung tarimaan. So sunna akan o di na o kita na ating Nabi sallallahu alaihi wasallam ang yes kameron. Bisa mabro nasi tanong si sa kita jadi wal qabul nakatangin ang tanong nas kanya dan ipaka idin ng tanong. Ini nakaraga, karumangga, kota ko ng Dinas 5. Abad ko pinagalingan si Jumar. Ang minulalan yung sito, agama Islam. Ukit, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why? Kaya makan, akarumakan. Suwarisan ka asinas 5 Garciano. Apya kayo nan, asigo kinukit mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, nasa manuto namin yung tariban nito, apya niya kayo sa po. Na pangalan si Paula parang badakatan wala di kuat watatan mo si saging kaya pakasog yes kung kadupang pat sa pangapit jadi tahu sa pangapit sa wala na mamanggitan no. Amen, amen. Ya Rabbal alamin. Lokal ro untuk doa di sini ngaku mangnya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Amin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك عليهما اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجعل بينهما في خير يا أرحم الراحمين. Karena Nabi yang makalimuon naman sa linggagaw matitimu kami iman to ya Allah si isa niya kaiyasat iman adar pa pantag si ipo tiningulalan nami ko sa paad ko mga paduan kaya Allah kung namin kaya Allah agyan kaiya ikarita nami si isa niya kaiya kiya sultiyan si ipo kapakapungon sa walay na siya pangasiran ni Allah. Siapa ngasiran ni Allah siapa barang amang fitnah buka pupugin tawiran ni Allah. Amin. Walau yang kaya Allah suka pupugin tawiran atu daw ang maliwanag waluasag sa kapikiran ni Allah. Kung namin kaya Allah apa kamu banang kakiran na suka barakata makapupukunan sa ipupito lapis sa langit. Tapos suka barakata makapupukunan sa ipupito lapis sa lupa ya Allah. Lalu yang kaya Allah semua penderu pairan ya Allah apakah barakat tangas ibu kau ya buyut jiran isa gian kaya dunia mita rusiram si isa mana mauri akamar rahimin. Amin. Amin. Sering nabi kaya Allah rezeki kasih rasa rezeki yang halal amadak ya Allah upakala akhirat suturuan kaya Allah. Baru yang kaya Allah akan sababan ya Allah sama magasa kapansiran si ibu ika pagilid na amalan si ibu agama ya Allah. Penginadir kaya Allah rizki kasiran ya Allah sa mga murid o ang mga pipiyan mag-itira si ibu agama kaya Allah panggunaan siran ya Allah o mga luksiran na gusto ikiran na amalan na magasa kapansiran o agama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Nah. Dia diberi apa tangan? Nah,
Hanggang yung aking tanong na umanisa na mawar na yan.